lihambe nami ikheshi kanjalo kuthe ngingazelele bathi mnya bathi ngo bavale kwami inyama baqisha ogesi baqisha namafeni la wakhona ngingedwa la elifini isonzi nje uthi lapho ngabiza bonke ngabiza nobaba bami ngabiza bonke noNkulunkulu engabazi ngabiza nje ngisiza ngifikele lapho uthi ngababiza bonke Peter Petru babiza bonke uthi kwathi khona lapho hayi basephuphuthani kanti ngizwe isalukwazi esokhokho lapho esokhulu sithi shembe uthi hayi bese ngithi ake ngisho nami sishembe abese mbiza lapho asishembe shembe ngisize akuphinde kuzobe kathathu kwathi lo kwesithathu wabona uthi yebo gesi wakhaya bavuleka amafeni bavuleka ilift laso uthi nephuma lapho uselindiwe lana kulindwe ukuthi lo muntu obephama mali bekhona umuntu la bakekho lo aphume kanjalo ke asinde ngalo usethi-ke ngiyafisa ukuthi-ke ngiye kulo shembe ke ngiyozibongela phela hayi nangempela athole ithuba kwakukhona enzima ukukhuluma ngishilo ukuthi mina esazisweni lapho umuzi khona wokuqala wenyanga yezulu wona uzoqala laphaya esazisweni wenyanga yezulu isizodlula ize layipheli amen ngeke lokho asimefika lo muntu afika naba abantu bayizinkuni babheke kumnikazi wabantu ayinafika joyile la asimesajoyile kanjalo la lapho ephuqile bese kubonakala ubaba ekhweba bonakala ekhweba ubaba nomunye hayi kuze qala ukuthi hayi ufuna lo muntu igama lakhe noma ngisilibala isibongo kodwa ngiyakhumbula igama kwathiwa uNqandizwe owangala komangangeni hayi ke lama ngangala ngaze ngibuka mangangala wangala mawubheke konhlakazi uthi bese ikhwela lensizwa uNkulunkulu omuhle abese sondela lo mnumzana abesithi ya usula wena awukhuluma kanisihlangane nawe lo muntu kaqala ukubona uthi lo athi bene yakhe sesifika thina boshebe lapho ubuzo ngaba usekho emhlabeni lo muntu angazi mawadina ekhethile bakhulu angikhumbuli ukuthi bagcina ekhethile kusasekhaya kanti shanda kuyasho nena tawabra domi alomunye indaba enkulu kuthe emsakazweni abantu beshaya izingcingo befona kwanabantu abababaza imisebenzi kaShembe ayibabaza abantu imisebenzi kaShembe ngapha nangapha hayi lo muntu esathule lalele wasethi ayingeke
nangu umuntu ozosiza umfowethu mabekhuluma inganekwane engaka namanje umfowabo wayibulela umlungu mebulela umlungu umfowabo aboshwe kanjalo agcine engaphandle ngebheli kodwa manje abeseshiya emsebenzini angabe sayi emsebenzini abese umfowabo abese eza enyangeni ezihamba naye umfowabo lo umfowabo wayekhona baba umfowethu nami uze naye wabulala umlungu wena ngikunika umsebenzi uqeda ukubulala umlungu hawu ukuthi ngawunikole umsebenzi kanjani baphela ngiyaqala umbona kwanginika umsebenzi ayini uthi ngiyavela umsebenzi wena ngingafike nginikeze umsebenzi kade usubulala umlungu yankulu kangaka hamba ngomsombuluko ngicabanga mhlawumbe kwakuyisabatha noma lezo nsuku ongolesibili kwakuzongena igala lakhe lizoyekalo abesethi inyanga yezulu ayifiki isinyanga yezulu lalelakhe sizohlangana enkantolo uzobe likhona ekalini lakho lafika usuku lolika wathi mengena hayi walogidigi thesuka wayebizela ngale ekhosombeni kwathiwa hayi wena ubesefikile umkhulu wakho lana usafesa kwalungiswa konke ikala lakho iphelile hambe ekhaya ilezo indaba esibabazayo ngalo batshwazayo sibabaza lezo indaba ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyacela uNkulunkulu akhumbule abazali bami lapho bekhona abakhumbule ngoba ngesikhathi uthe ushembe ngiyahlelwe isisinde sezolo zami ezabazali abashiyakini kodwa zange sibabona abazali bethu benza kabi sibabona benza kabi kodwa namhlanje angazi noma thina senza kakhulu ngakho-ke ngiyacela uNkulunkulu abakhumbule kungathi ngokuphambuka kwethu bese bephelelwa indawo ngoba ngendlela ababenze kahle ngayo ngibabona befanele ukuba sendaweni enhle njengoba yasho inkosi uThixo lenkosazana bathi hayi bantwana benkosi ningabe sayikhalela indaba ezitha sengimthathile ngifike ngishiya nobaba ilanga yezulu nobaba ilanga lamalanga ningamsakhaya ngaleso sikhathi ubaba wayesesemakhazini ngiyabonga usezulu lomhlaba inkosi usisezulu Amen. Lo kumayo mambo nesulu okane wa tembo le endu
ngithempeli lakho lakusethembeni enenyanga yezulu. Amina. Manazaretha amahle sizokhuluma ngeqhawe bonke bashondayo iqhawe vele. Sizobabaza imisebenzi shebe awayenza ngithi nami ngizokhuluma ukuthi ezweni lakithi ubaba inyanga yezulu kwakukhona indoda yakwamboyisa. Le ndoda Manazaretha amahle asezulwini yayithenge umshini isebenza. Lo mshini base bafika bawuthatha kwangaziwa ukuthi ubani othathile lo mshini. Babuka bakumshini bangawona base bafonela umndeni wabo bamtshela ukuthi umshini bawuthathiwe asiwuboni. Wasethi uMboyisa thathani imali nihambe niyobuka niyogunda niyobuthi ubani lothatha umshini wabo obiza kangaka. Manazaretha amahle asezulwini wathi unkosikazi ungahambi wedwa, hambani noma nibabili nizofakazelana ukuthi sifike sathisa ngqo. Bahamba-ke Manazaretha amahle asezulwini. Uma bafika Manazaretha amahle asezulwini zithi zangomai umshini lona othathile awukho kude kude uthathe kade wahamba wayodayisa lo awusekho kulelizwe. Hawu aqhubekele phambili Manazaretha amahle asezulwini ngoba uthe ningahambi sakho nesitoda nangezibendini nangezobhakazelana. Aphinde mahambe baye komunye naye afika abheda ashonele Manazaretha amahle asezulwini. Uthi mabuya uthi hayi sihambile kodwa ayisinesesokhatha basithe umshini owuthathile uthathele ukuthi hamba yodayisa. Manazaretha amahle asezulwini lo munye ukhululeka ungezwakala. Kwashaya isikhathi wabuya emsebenzini. Uma ubuya emsebenzini naye wathi nami ngizothatha omunye nami ngihambe ngizokuthi umshini wabani othathile. Ngoba kuthaphe ukudayisile ukuthi awusekho kule ndawo ubani lo uthathile lo mshini. Manazaretha amahle asezulwini wasehamba naye wayobuka wathatha iphoyisa lenkosi wahamba nalo bahambe babuka balithola iqiniso Manazaretha amahle asezulwini. Wahamba bathi bayakulo bangamthola bathi bathi asayi uzima ukuthi kanjani. Waphela bathi lo othathe umshini ongaveli kuphi ubani lebafukwazela. Ngisho ukuthi-ke bantwana bakhe basezulwini bathi mabahamba asikhonze izindlela sezulwini wasethi omunye uyazi senihambe nathi lakakhala senikhithe imali eyiningi ukuthi akunaphuma iqiniso. Ukhona umuntu laphayane oyindoda okhonza kaShembe oyinazaretha kodwa naye uyabuka. Baphumelela abantu khona bafike kuye. Wasethi uGoli akhathazekile cha thina sizovuka ekuseni sihambe siye khona lapho kulo muzi. Wahamba ngiphoyisa inkosi Manazaretha amahle asezulwini. Bathe mabafike ekuseni wababona le nkosana lena bangena bathi hawu sizohlola sizobuka. Uthi hayi angibuki ngibuka hayi thina lapha silahlekele lapha ekhaya bathathe umshini bahamba. Amanje siyagula abatshela ukuthi owuthathile kade ushonele kubelele lo mshini ubani yena bakudayisela wena wena. Manazaretha amahle asezulwini uthi le Nazaretha leli lo baba Nazaretha hayi mina ngiyabasiza impela abantu kodwa ke mina-ke angeke ngisho lutho ngeke ngisize mina. Uyabona mina nami ubaba nami Shembe engeke ngimbize mabafika abantu ngimbize sithandaze
namshende lapha empani ngaphesheya kophongolo hambani kuye leke nize nivume nokuthi singasibuka sithandaze hambani kuye nobika kuye ngoba umkazulu bezinto zonke manazaretha bahamba kwasekuseni ngesabatha bawela baya ngaphesheya empane babafika manazaretha bagasezini yangena inkonzo yasekuseni yaphuma yangena yasemini uthe basephuma yasemini wale babesebalibika abantu nabo baye enkosini yamaYezulu manazaretha bayasemini bokuqala ukuthi abakhathazekile baba siyalikela umshini abantu babekathatha umshini manje namasaba sibuka sibona ukuthi manje ubani uthi baba ethina amaZulu badala bakhe basezulwini sabo basezulwini uthi hayi umshini othathile ukubusa malibongozi awuthathile umshini ukubuyisa uzobuya ngoba uma ngabuyisa uzoboshwa kodwa izangoma zithe zona ukude ukuthi umshini awusezongeka manazaretha amahla asezulwini babuya ngithe lapha ngasekwabemsekhumsoto ngathi yababuza mhawu batho sesibuya kunoshenda akasinikanga lutho uthe nje ngomntobo wakhe umshini uzobuya nempela manazaretha bakathi nina bambani lokwenza sakushini bahamba bathi babafika ekhaya ngesabathatha mama kwasa ngesoto bebakhonjwe lonkosikazi ukuthi bakhonjwe kwenye inkosi uthi wengane akanihambeli ngithathe idloni yami lapha ngokuthi ithe maye ingane ifika manazaretha amahla asezulwini ithi yavula ithatha idloni nalonkosikazi yafika umshini njengokusho konyanga yezulu ukuthi umshini uzobuya umshini wafika phakathi lodolozana kuleyo dolobho manazaretha amahla asezulwini lo mshini kaDifu omthawude kudeleza kodwa yamazulu atalo umshini kwabanjalo manazaretha amahla asezulwini base bahamba baya kuye lo baba lona bathi umshini sowubuyile lakhe sithetha senyuka ngawo wathi ngitshele nakabakushela umshele beyonkulunkulu manazaretha amahla asezulwini nathi sathi masesibuka esisukelo bale seyibanihlangano saya nathi siyobona lo mshini sogcwalisa unazaretha ukushele beyonkulunkulu nathi masifika khona sesikubo besine manazaretha amahla asezulwini safike senza inkonzo basikhiphela lo mshini sawubona sasina sajabula kusho ukuthi ke manazaretha amahla asezulwini indaba zikashele zinjalo khona bakhe asezulwini inkosi sisamazini
ebantwini bamaNazaretha. uManazaretha lo oguqukileyo phambi kwenu ngumkhokheli waseZimbabwe, uMakhumalo owalandwa inyanga yesiZulu ezweni laseZimbabwe. uManazaretha mahle ngithe angizokhuluma ngemisebenzi yenyanga yesiZulu ayenza kuleli ilizwe laseZimbabwe. Inyanga yesiZulu yenza umsebenzi omkhulu kuleli ilizwe laseZimbabwe. Ingazange ifike ngokwenyama kodwa yasebenza umsebenzi omkhulu. Inyanga yesiZulu yangilanda eZimbabwe uNazaretha singabazi. Yahamba yangiqoqa yangiletha kulo Nazaretha. Ithe ngilethile kulo Nazaretha wasethi yena ngizakhuluma ngiqamqamula nje indaba khona ngana yinde. Wasethi yena lo mntwana ngithunywa ngabakuwo ukuba ngimlande ezweni laseZimbabwe ngoba ufike okhokho bakhe omzilikazi bathi weShembe onke amakhosi alabameli bawo lapha ePhakameni. Usukhohliwe yini ngomzilikazi owahamba waya kuleli yazwe na? Hamba uyothatha isizukulwana sikamzilikazi sizomela umzilikazi la. Wasethi nangu ke lo umntwana sengimbeka leli gama likamzilikazi. uManazaretha ngaqalela ngoba uNazaretha ngangabasi. Ngangaze ngizwe langegama elithi Shembe. Waba into eyaba isimanga kimi. SaseJudiya. Uthe ukhulumile lokho ubaba wasukuma waya endlini yakhe. Wayothatha isiphika. Weza naso ehambe esithintitha kanje. Wafika wathi nansi isiphika. Sithatha magubane isiphika lesi uyosinika umkhokheli kababa uMathabethe. Abaningi bamazi kwemaqhaweni. uManazaretha inkosi inyanga yesiZulu yenza isimanga kimi, angazi kwabanye kumbe yakwenza lokho. Uthe kwenzile lokho wasukuma ubaba wavula umjiva wakhe wangivalela phakathi komjiva. Ngakhala uManazaretha ngasakwazi ukuthi kade kwenzekani kimi ngoba lento ngangayazi ukuthi wenzekani. Uthe ngaleso ngemva kwalokho-ke esengibefakwe isiphika ngagcotshwa mina ngazange ngiyembathe ingubo yamanye amakhosikazi ukwembatha inasuka ngingabhaphathizwanga, ngingakwazi ukuthi ngizaqalelaphi kulo Nazaretha. Kwakungonyaka 1990 ngo-October SaseJudiya. uManazaretha inkosi inyanga yesiZulu kanti yenzela ukusebenza ezweni lakithi. Kuthe ezweni lakithi isizwe sesivukelana. Isizwe samaShona sibulala isizwe sikaMzilikazi. Ngaphuthuma ngabuya enkosini. Ngazabikela inkosi ukuthi baba abantwana bakaMzilikazi sebephelile bayabulawa. Inkosi inyanga yesiZulu yathumela umuntu, yathumela uMagubane ubani azothandaza ezweni lakithi omagumbini amane omhlaba. Wathandaza eBhoda, wayothandaza eHarare, wayothandaza eFolosi, wathandaza koBulawayo. Emveni kwalokho yaphela ukubulawa, waqala ukuba khona i-unity. I-unity yalethwa nguShembe inyanga yesiZulu ezweni lakithi. Wayilamula impi uShembe. Ngabe kwayisinyanga yesiZulu, ngabe amaNdebele saphela sonke isizwe sikaMzilikazi. Ngoba uShembe uNkulunkulu wawenza engibekela ubani
wayevele sekwazi ukuthi ngesikhathi esizayo kuzovela lokho. Lo uyena ozaba lunyawo lomsebenzi walokho. Kuthe ngonyaka ka-2015 sahlangana singabantwana beZimbabwe eGoli. Sabuya-ke sazobonga enkosini uNyazezulu. Sithe sesibongile enkosini uNyazezulu sathenga inkomo lembuzi ezinhlanu. Sazawethula ubani sibonga ukuthi inyanga yezulu yalamula eZimbabwe ngobani abantwana abaningi eZimbabwe kabanazo incwadi zokuzalwa ngoba bengenabazali. Abazali babulawa banamathuna befihla bengazi ukuthi bashonelephi. Manazaretha uShembe wenza umsebenzi omkhulu eZimbabwe. Kuthe sibongile sifike sazabonga. Sithe mangasifika eGoli sabona sesithunyezelwa ifoto lenkosi inyanga yezulu isemanzini efolosi emagagasini. Abaningi babona lokho. Esadibethu kwaminyanga yezulu kwalokho esikwenzileyo ngempela uyasibonga. Manazaretha kuningi okwenziwa inkosi inyanga yezulu ezweni leZimbabwe ngoba inkosi ithe sibeke amabili amathathu. Ngiyabonga inkosi kusesemzwile. Lo okhulumayo bantwana basezulwini mkhokheli ukheswa basesabeleni emzini oseThapakopho. Baba angazi Nkosi yami uthi ngizothini kodwa-ke ngicela ukuthi engikwaziyo nengabona ngenkosi inyanga yezulu esibuthele ngayo namhla kulomuzi wasekuhleni. Ngikhumbula abantwana basezulwini ngeminyaka yama-50s kuya kuma-60s emzini wasePhalameni okwathi kuyisabatha yayisithi inkosi nguMahlonge. Namhlanje inkosi inkonzo seyiphathelwa ubaba kwasathi ubaba omncane yasukuma ubaba omncane wabeka amazwi amabili amathathu esehlela aphinde yasukuma inkosi yalalela yathi njengoba ngithe inkonzo seyiphathelwa ubaba omncane ngibona engibalekela kodwa saxoxa naye kwadlula lapho bantwana bahle ngeminyaka ethile elandelayo
kwesekuqala ukuthi yasithi inkosi ngelinye ilanga maNazaretha kungabikho namunye uzayothenga kwesasitolo silapha ngaphesheya esigcawini ngoba bengibiziwe enkantolo leyandiela lesasitolo lingimangalele enkantolo ukuthi mina ngifihla abantu lapha emzini asekuphakamile angifuneko dokotela ngifuni baye ebhedlela abantu banezifo zonke bayabala izifo eziningi afihla abantu ngabo ngiyakela ndawo yonke nabahle basezwini lokuthi inkosi yakhe ngibone ngibalekele kodwa sadinjwa naye sahamba isikhathi baqala ukuthi inkosi leyinganako ukudunguzela sahamba isikhathi zaphuma insizwa ekamu phethe iy'ngoma zayomkhipha endlini yakwabo zathi phuma lami kadlula lapho baqinisa ukudunguzela yaze yahamba inkosi yayeshoba ithe inkosi seshoba yaphinde yathumela yathi abaningi landeli babomncane bahamba bamlandi babomncane bafika bavinjisana kodwa angeke ungene naye bakwathi sisandela inkosi sisesikhumbuzo senkosi eyahlupheka phambi kwethu siluka yahlupheka inyanga ezulu ufuna ukusho lokho ngoba ngangikhona ngakuka agcinanga lapho kuthe inkosi sidunguzela kakhulu isise asiwe zasuka insizwa zaqonda kwamhlaba yalingana bazofuna usizo sazi ukuba usizo likodwa yakhuluma indaba phezulu intaba yenhlangakazi inkosi sihleli esiqalweni inyanga yezulu ngemva kwedumedume eziningi ngiyalaphaya kwelikagcotshwa zininzi zamazofika lapha sekukubi inkosi sise-ICU sekubonakala ukuthi ayikhona ukhona ukusimemelelayo zanafika laphana ithi insizwa isibandisa phezulu intaba yenhlangakazi kusho inyanga yezulu athi hamba batshele le ndaba ozonginikela yona namhlanje eyenzeka inkosi sidumuzela kakhulu ekheni ithi lensizwa zanasifika laphaya wathi wesiye kuye wathi hawu ngiyadabuka nganina basekheni ngoba lo enihamba ngaye akasezusinda ithi insizwa zaphelelwa manje ngoba singethemba wathi isafika isikhathi usededela lo yabagcotshwa naye phezulu entaba yenhlangakazi uthi kodwa ngeke ngize ngimtshele ngoba manisuka lapho ngizafike nimbulale ngibona igazi emzini asekuphakamile kabuye ngabe seziyenzeka izinto kodwa ngalo sezenzeka izinto abantu bakhumbula ukuthi ngabe lo mthwalo sisehlela kubani ozokuthwala ngoba bengiyakhipha kwabo waphinde wawobintu emzini wenkosi eshoba kodwa zaze zenzeka izinto kwaziyo ukuthi nguyena ngoba yini umthwalo usuqondene naye ngoba yini uyena abagcotshanayo phezulu intaba yenhlangakazi zenzeka izinto abantwana bahle basezulwini kunjalo izwi lodalafika lathi December 19 malake lezo nsuku December 19 sekuya lapha kushana sekhaleni kukumila umhlangano yakukunya ngazulu umhlangano saba sonke ngoba siyawasemhlabeni sibabazi ke singayazi ngeke ishane akukuminhlangano yenhlangakazi kushule inyanga yezulu sekugcwala incwadi gcwala isizwe lokuthi kwathiwani
ungubani yena thina sasithi babona bantwana bahlangizoti baphumambe lapha engikwaziyo kodwa okuningi ngizokuyeka ngomizwi lithe asisinedlelelayo kodwa kuninkonzo yami bengizojubeluka ngengabona nengiwaziyo ngithi inkosi ihluphekile phambi kwethu siyibuka yathi-ke igazi emzini asephambi kwamshini senyakati sezenzeka izinto inkosi siyiphinde kwesithathu isiyikhishwa futhi ekuphakameni shomanazaretha bayithi yathi uThixo ile iyabongwa angikhumbula ngizange ngizwe kodwa ngazi ukuthi konja sake sabonga yini uma inkosi yamaqadi isithathele ubaba iyongikhoselisa emzini wenkosi yamaqadi inkosi siyudinga indawo isikhishile emzini yasekuphakameni sekubonakalile igazi eshwelwe yasenyakatho ngibone igazi emzini yasekuphakameni zalala iy'nsizwa ey'ntathu ngizaziyeza kangcobendini yakanyawonye entabeni zakithi ebeviye esithathu zalala emzini yasekuphakameni yaphuma inkosi yahamba yayimakadini bantwana abahle basezulwini nginalokhu kokuthi inkosi ihlupheke kakhulu phambi kwethu kodwa futhi kunjalo siyibonile imisebenzi yayo eyenzile ikhombisa ukuthi yezulwini izoba umuntu ebantwini izela thina bonindini ngoba sakwazi ukuthi inkosi ihleli emzini wakwabo emzini asekuphakameni sasesihambe sokuthi ayiphumela kodwa safika sikhishwa zisu la sizosinda inkosi yaze yamangalelwa ngathi ukuthi sifikile sinezifo ey'ningi bantwana basezulwini inkosi akudinanga lapho ingangazulu ihlupheka sehle senyuka naye wosomsewu wamamshibeki mahayikoti iwoshi mangalelo ungazi ukuthi ithathe babani mina-ke ngathi shenashane lapha emarisbek lotaba kayikhonza kwamlilo kwangadala kodumnikazi wabantu wathi tshelani laba engihamba nokuthi abathuli angashoni utho sathula uvumi inzima ngathi ngisenkopini eduze kwendlu yabesilisa yangasese ngezwa ukuthi ekhona khona into enkulu yapheliwayo kodwa izwi oyedwa wabo ngiyamazi ngalizwa ngathi ayikhona-ke sengofela lapha beyandinana ingasebenzi ngabe ngasiphusha isivalo ngasophakama ngafike ngambamba ngendawo ngaphuma mina zathi insizwa yedwa bona ngifuna lapha endlini enenake ngathi ungashoki umdiko wana ngiphakelwa wemuntu indla yakho ngasho bantwana bahle basezulwini ngile ndawo nginobuhlungu enginabo bokuthi hawu utshileyo yamsele owavuleka ngalelalanga lokuqala wake wavuka na njengoba uvulekile kuze kwemanje uyagogoroza lo msele ngalamanzi amabi okuthi amakosi elehleli emzini wawo kodwa bese sithina awaphuma waphinde wayidlula uThixo nayo lahlupheka waphinde namhlanje futhi kusenjalo bakithi hayi siyami ngisize kodwa-ke ayikho into engayenza kodwa nalo izwi lenkosi inyanga uThixo luthi into iyabonga ukuthi kodwa amaNazaretha umhlaba wonke ababanabo yinto yokuthi kekebonge enkosini yamaqadi eyasifihleli ubaba uma kuzetholakale lo muzi owathi wasekuhleli kodwa ekuqaleni kwakhasemadalekile angikhumbuli bantwana bahle basezulwini ukuthi inkosi yamaqadi yathi mayicabanga ukuthi konje ubaba ngizomnikani ngizokwenzela njani ayizange inkosi yamaqadi
izamanazaretha ijoyemanazaretha yozani nizobona indawo enginika yona ayizange kusho lokho yanikeza ubaba inyanga yezulu iswengeke ngikhumbula sifika la sizwile ukuthi kuthiwa inkosi yamakadini yezuba indawo beyibabaza ubaba wamuzalayo owafika ekhaya wasitshela wathi heyi wathi besihambe nenkosi siyobona indawo ayinikwe inkosi yamakadini akashonto ukuthi esinikile wathi enikwe nenkosi yamakadini inyanga yezulu indawo ngina azange bengishilo yindawo yenkosi yamanazareti yanikwe inkosi yamakadini njengawe nawe lawakhona wanikwa kwathiwa yakhala kumnandi kanjani yena afika amadoda ezotshela phuma la emzini kanje phumubeke hayi ayibheka ngemanzi angihlele ngiyamanisi Ojo. Bantwana basezwini ngiyabonga baba mangale namhlanje ngikwazi ukuthi nami nginemho. Kodwa lokho kuyashisa njalo. Ngike ngazi lokho siyabona ngilendawo yomnikazi. Bantwana basezwini ngiyabela ukusuku. Ngiyangawezini. Ngiyangawezini ngenzele umsebenzi. Phakathi kwendlana phakathi kwabo yangikumntwana womfana amantombazana yami sekhamva kodwa nayeya inkosi yenyanga ziyayikwethu entabeni zakithi yayilihle ekhaya yalaphele khona yathi inkosi mthayikhala ufike laphayakhaya ithi yathi la kuthiwa ngithi sesifungweni kodwa ngazi ukuthi wafungwa igama yasiphala inkosi ifike lapha yilapho bengafela khona umntwana womfana yangipha ngeke ngamlanda ngoba kuningi engaboni kwenza okuhle engabe ngikulandele onzo eyami bantwana bahle basezwini inkosi yangenzela mina ubukhulukayo ophelelekile ngisayongikhukulana nomntwana namhlanje khona lo mntwana noma-ke babebheke entshonalanga kodwa mpela umguqulu babheke empumalanga lapho hamba ngakhona ukukhanya ngoba umntwana uzikhethele inkonzo yakhe ayithandayo kodwa-ke ngithanda kuye akabheki ubunazaretha ngoba ungumsebenzi wezandla zenyanga yezulu manazaretha amahle manazaretha amahle akwesibeni amanazaretha akwesibeni amanazaretha abantawethu akwesilandela izwe kuphinde inkosi esesitalweni eyathi siyilene ezivele yathi ake sihlehlela emuva yena nomuntu akayozifuna ukuthi konje ngafika nina ngathi ngizokwenza kwathiwa kimi mhlaba nemanzi ngoba ukukhola kona ugqokunazaphela kodwa ukwenza umsebenzi ithi incwadi efakazayo ilizwi uma ungithanda gcina iminyaka manazaretha amahle enkosini umini baba siyabonga ukufakaza okuhle nokumnandi sikuthole kubakhokheli benkosi inkosi zibabusise sizobhala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu lama-31 131 sicela umfundisi Hluzi wasemangakeni asitholela lesibelelo inkosi imbusise
So